Kennedy can come no ebeba Zuba bia bakodia and say more Danny with microphone na kasa go na think say Kumawu for na as for now more resource or the energy ni nyina more Kuma FM 87.9 Kumasi. Major task ahead of us 13th of May. In primary for presidential and parliamentary candidates. Okay. Yeguswa ye huwa ejuma gidi pa na me fasa akwenya so na minchia we voice no form me fa akwenya we so na minchia we tiefo sure na me ma asantima so eninje de ntia me kasa asantima eninje ne se ahemfo bebre organa memora na bibia ya kasa yedi Kuma FM 87.9 Kumasi. Everyone knows it too. Only nimno. Te me kasa. Ye coronation maboche him. Okay. English aboche. Your friend said Omra mfana ni munyambe church. Ton safe. Kwanche mi na bi. O se doctor mu o ya friend obi emi. Kwanche mi ni se doctor mu o. Upa ma wo fast me Pope John Paul. So yeah friend. What he's only king that is. It do here ne ba ko pe e na o Ghana. And they no cry. What I say? I don't think say I don't mean this will be Kuma FM 87.9 Kumasi. Okay, obi nya video be. Kwanchem hini bi nya bia. Nko be bi and there is bi. Ba waka do to no mu. Anyway, that's interesting. What I say? Okay. E ba na sa. Okay. Na anopai ma e ma manage some yes antini. God and na me ru an say too. Oh, and there we are all happy. Na Kumawu de ya okay. Yemba Kumawu fati. Na yenda na Kumawu hine bema. Yema na chi. Na yenda na se. Se NDC. Kuma FM 87.9 Kumasi. Potem. Yene manfo be dinkita ho kaka enam ye MP ho a wato form no se ye pu bi si na nemunti. Na waje ye sogunsa. Esha yen kosekose yeda na se bebre se waje yen amanyoko no ewo na sase so a wamaye kwan se ye ne manfo endinkita ho na menka che Kumawu fo se enkomo na NDC fo ye ne omudi ni nyina eye won yi ntia. Okay. Ni papemwa senje ko vision de me ko choba kodia. Okay. Me wie 6 for match no ba kodia. Kuma FM 87.9 Kumasi. Me yanka nkyere me mafamu bi fa forma ko ba bi e fani interior aje say uru achoba kodia o sane be pono kaka e wase a ufamu aje say uya kodu no but 7 kilometers kora wa bus ko bi suade ansa no wanya nsuo e de ababa bedware to wanya bia kwa no na e hampa ye progress. I see. Pai nti me hwe sa ha na ye fam na yetimi dia bedu ba be adua na tese ka dem say sadanka ye ho hare a na nke be bia sensa Kuma FM 87.9 Kumasi. na NDC de baye pipe mako fa zo dia be Kumawu fo ama ne pipe busi ta ye ni ni ma wo da bia ba bia mutu mu vote ikwe moto sa o mo ba enam so ma fa mo senwa o se da ne se bo e de ya ye mba ya na mba ye ntino no madi mu amato madi aje mu hospital ya pesa mama sha se o Kumawu o future ba ko ya e ko kwaman kwan so kama sanke kripa hanka MPP fo edomwa eno mu hu ya Kuma FM 87.9 Kumasi. na abato a motoma wo omu bumu eno mu woni die mamwa hospital ne sanka aka ngure mu. Na say hospital no you were supposed to finish by 2017. And ye 2017 na ye ni ho. Na say na mu ni ho a what did you even use the money for? Na ya sorry cause can we ho. We see we were supposed to finish by 2017. Ye lusu by 2017. Yeah. Until the over twice no sanka by 2017 or finish. Na mempo wantimi am finish in 2017 hamio. Ko finish in 2023 gra mamia. The okomaji anime.
deɛ nana mo a ɛwɔ Kumawu hwɛ Akuma FM 87.9 Kumasi. bɛnya yaresa bi ɛbɛboa ma wɔn apɔmuden akɔ soro na bere bi a wotie wɔn hene no nso na wɔkasa a wohu sɛ how because ɔno ankasa ɔyɛ medical doctor na ko yɛ medical doctor ɔyɛ medical doctor eti na dwuma a wɔyɛ no not sɛ apɔmuden hia no wɔ ne nam sɛ wɔn nim deɛ ne ntɛ no abere bi a no ɔka mu go aban so nso wɔn mfii no ɛba yɛ aba election ba yi Bob bi ahye bi ayesesa no eti na mbetimi asesa I wo Kumawu ho Bob bi ahye bi ayesesa no e wo Kumawu ho na maka cho I see Akuma FM 87.9 Kumasi. Selector commission twe abano ko na nimba tuma na ko munye ni because the omu ye no ye tro abare wi a ombe ndese se adwo ye no ye ko dwu no ko mu yi gates ye ye wi a lo mo se mutiri so na mo ko ye ahwa na akwa ko Kumawu so tiri so ti de me ka che Kumawu no se o se ye nya obi obegina on kon so okay no wa ye de se ne de fata ne titu no pa se mo boa ama ye nya NDC ni abaye MP ewo Kumawu a esesa dynamics no kwa o a shift ya holding the field Akuma FM 87.9 Kumasi. Omo abemu into the here no in opposition you betima ya mam kwanza na aba power how immediately they lose the seat we become majority in parliament seat ni buy wa the majority leader will become leader of government business enyasa aban adwuma ye ba be ye wo de ba na nya de ye pa wontimi nsa because ye leader of government business what I say it is a Kumawu for penny ye pa ni onko no puntuo pa ye wo opposition na president wo no na de ye ba beto ano na ye force president nsa aye adwuma de ama Akuma FM 87.9 Kumasi. I think I will be very interesting episode planning wo Kumawu pa na se wo Kumawu kro no do na fan people sem to che fa ma wo kro no nya wo Kumawu kro no ho do pa na wo pese wo hu se wa yaresa bia na aka eno ma edi mpuntu ba aban ya mfiwi MPP aban wo so yi emfie ba ko ene fa a aka da wonimi wo pese wo yire obi te se de wo bom pa ye fre nyankopon e wo soro na wo yire nyame nsa ma ne ya de ma no wo pese wo yire aban nsa e ma ye de o ho ma wa MPP aban wo so yi ansa na NDC be ba in 2025 no ma wo mu MP Akuma FM 87.9 dynamics ne se sa pe wo ha nyina to atwa e wo Kumawu. Okay now yemra